Welcome to African Summon Central Temahlabisa wakamema. I understand wasendondozi. Yes, ngaseLondon. Wasendondozi. Sikunayo 2025. What are your highlights nje longasicocela ngako nje so far kusukela ngalesihlanu till this far? It's very nice here. I'm happy to be part of the Nayoho 2025. Siyafunza kuningi kakhulu. Siyafunza kuningi kakhulu. Naku ke Temahlabisa le ngakubamba khona. Livesi lekuqala eBhayibhelini lithini? Genesis 1 verse 1 in the beginning God created heaven and earth. Angicalele phasi. Livesi lekuqala Temahlabisa eBhayibhelini lithini? uNkulunkulu ekuqaleni wadala izulu nemhlaba. Okay, Temahlabisa, I'm gonna give you a maximum of 5 letters. Utangitshela the books in the Bible. Ungabuki makhelwane, ungabuki kwananami. Siyaqala. K, Kings, L, Leviticals, D, Deuteronomy, J, James, M. Matthew. Sesifike like 5. Yes. Lithini livesi lolithandzaka eBhayibhelini? Jeremiah 29 verse 11. Verse 11. Uthini? Ngobe ngiyawati emasu lenginawo ngani. Yebo emasu ekuniphumelelisa hayi ekunilimata. Emasu ekuninika lithemba nelikusasa. Before I let you go, Tema, ungathini kumuntu longeti kunayoho what this year emangayane? Guys, you are losing. Kuningi lokwentekalako lana siyafunza sibamvula abasha. Kuthi lokudliwa esikhonyane kuyabuyiswa lo nyaka. Ngiyabuyiswa njengemangoza ini seyini lokwemina lokho uyakhona awungendele phela. Look. Yes. Dun, 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 dun. Bye bye Tema.